Cardom, pinita ilitum intermediate learners mate lahini angdeng English kachali atumaphan si labang sa alam arjan pinchong iglo. Laben pini ilitum kachithanji ke lahai alam te aputhak. Ilitum lam nungji mate ke tok long ta lahai alam te en. Lahai alam te phan kupusi kipupo grammar long ke amen kupulo lahai alam te ilitum en commonly and lamanung je long ke tong long and hul alam the lai ke whenever whatever whoever whichever wherever pula son alam the tumpan English grammar pen ke puloki popo la penile tum ko sono ke ni komentu si ke ni la so aputhak le ilitum pinije thanik lo na la alam the tumpan ke indefinite relative words pula indefinite relative words possible lahai lam the pan ke lahai example dakipidalo lahai lam the whenever whatever whoever whichever wherever telitum a usage kosan ke nai la so puthak che than the aprang ilitum lahai lam the puthak che thanik lo na a jor kopilo commentule tum ke nai we use words like whenever, whatever, whoever, whichever, wherever, etc., when we want to refer to unspecified or unknown times, things, people, choices, or places. Jongsili tom kopini chini lorle, madi sungdam lorle apor, mate hormu, mate amunit, mate kachongwai, mate adim, lahai aputhak ningjeji pulote eletum lahai alam thile nangpo whenever whatever whoever whichever wherever po alam thile eletum enangi si chini lole sungdam lole aporohut adim lahai munit apen kachongwai lapen apor lahai hui eletum nungji lahai puthak ningjeji pulote eletum lahai alam thile nangko asi lahai grammar te ming lahai phan lahai lam the tum phan whoever whatever whichever palam the tum phan ke indefinite relative words possible mate compound wh words possible ph is wh words polo ale athema alam the ke wh pen se ke chain spelling ke wh pen ke chain alam the pase lahai phan ke compound wh words potapula and they're used to express general isi sungdam lorle flexible mane jat ahinta kachungwai du chungwai un isi vet phan si jongdam thip pu ke kali lasona lama pu thak che thanji pu te le tum lahai lam thila nang ko indefinite relative words mate compound wh words pulo let's say ilitum pajermina than pajerme ikna breakdown let's here's the breakdown kicheng jongdaming nang we'll begin with this example so example and now whenever puloke jada poro hot every time at any time komentul keni ilitum apor thik vetve thik lorle aprang ben thik met mekende chini lorle jada por da chok ahut polote ilitum labang salam thilano apor thik thik thip the sungdam lorle la so apor hut asona por phan ke jongdam polote ilitum labang salam thilano whenever ponang
Whenever pulote letum, whenever pulote a por bang chini dam lorlelo. Chini lorlelo, chala por a chok. Chala por pan siki jong dam lo. So example lang nang, you can call me whenever you want. You can call me whenever you want. Nang jala por huning hang hut nang ne pan nang call tami po pan si budam lo. You can call me whenever you want. Nang ning hang apora hut lên nang na hang tami jala por hut nang ning hang hut nang ne pan nang call tami po pan si budam lo. La sila da ke apor isi apor vek ni po lam velo jala por da chok po pan si budam lo. It doesn't matter what time. Ada ba chok ani kang sam ta tok mate bayi trok hota dok mate bayi ke thong hota dok chata por hota nang ne phan nang kol tame nang ning hang te phan si budam lo la pen whatever pote jada hormu ta chok hormu alam the thelo da ke jada hormu ta chok phan si budam lo whatever anything no matter what use it when the thing is not specified or doesn't matter which thing isi jong dam lor sung dam lor le hormu phan hormu phan aputhak ningje mate a hormu bang alam the pik pelo polote letum whatever pusipopo whatever example lang nang jongdamik dag do whatever makes you happy jat leklem tame nang ningarong lo de chokpo kopi man nang ningarong la leklem mo po pansu potam lo asila dake la klemvek ni polam velo kopi man nang ning ke hang polite la dake specified killer mate si sungdam lor asai pan kalilo lage chala sai ta chok pansu potam lo do whatever makes you happy any action or thing that brings you happiness nang paning porong lo te chok lo chala hamu ta chok claim not po pansu potam lo say do whatever makes you happy whoever pale madu the chok ta lam theo elo lage madu the chok but no matter who use it when the person is not known amuni panchini lorle la pen ke jong dam ni ta ardi akenang sot kali pulote eletum labang so lam thian un lo whoever example give the prize to whoever finishes first alam thielo komama kelong sita komama angdeng kele ke chengsi angdeng kele la phan ke nong e pinon popan seputam se madu ta chok angdeng bang le dun lo pulote ke chengsi angdeng le dun lo pulote alang le phan nong e pinon give the prize to whoever finishes first. So it doesn't matter which person. La hal abang puni hal so abang pini pol dagalam bela. Majo amon no jong si kicheng siang deng but the first long lo polote alang li pan ke dong ipinang po pan sebodam lo give the prize to whoever finishes first. Whichever polote doan la kavet isi hormu options by the choices la kavet la swang pen isima isi chong why not po pan sebodam lo anyone hangbong pen isima isi po pan sebodam lo anyone from a limited set whichever chatamelo la hangbong pen chatamelo po pan sebodam lo use it when choosing from specific options la kavet isi kachong why ni hormu hangbong pen isima isi chong wala de choklo po pan sebodam lo but any of them is fine. So when you're choosing from specific options, but any of them is fine. Thick vet, penana homudolo, mane penana mong putum dol, la so ang bong pen inut ma isima isi chongwalo te choglo popan se podang. Say example, choose whichever color you like. Say doan isi lakha vet, non rainbow colors, po sida mada rainbow la anang wokak along kedo alir pada colors ang bong la troxy ang bong pen isima isi chong why not ulote choose whichever color you like. Let's see, pick any one from a group of colors. Some troxy color tolo la song bong pen isima isi chong why not upan supotam lo. La pen wherever pologe no hoka dim along but then not no hoka dim not to puta putang me. Let's say use it when the location is not fixed. Adim bang thik lorle, sungdam lorle, jongdam lorle, mate adima bang pan kenang sot kali. Pulote elitum,
là bằng số alam thì là năng po wherever, sit wherever you want. Nó học lệ, nó học ở trong là in đi non hoàn sự bùm là sit wherever you want anh in hang linh chung wai nó chinh đi nội hoàn sự bùm lo adim chinh da ke at sit dak là so adim này là dak adim ni palam lo da pang ke nang ning hang linh còn ama in đi non hoàn sự bùm là see any sit is okay. Let's say rồi da mi phrui nang elitum lahai alam the komentulo ke ne jongs elitum chini ne amunir panchini adim panchini ne apor panchini ne mata hormu panchini pameme mate amunir apan amen sunglo ne mata adim apor hormu pan sungdam lo ne mate jongdam lo ne poke abe pulote letom lahai alam thilo nang po la pen chongwai joy croy pulote la san chongwai joy croy pula so puthak pachini ji pulote letom la so alam the lahai alam the si anang po la pen a hop pet in abang phamen mention mane pachini lor nang ne kinang sot kali pulote hala asaya bang mate ka chemana bang si hala si ardi dolo pulote letum lalo telem nang po la solam thelo letum enang po si lahai lo letum kenai la puson lo lahai alam the atuma mate indefinite relative words paken jat me no homonit tame chada harmu tame po phansi ki botam lo lahai alam the ke kurwang thu